Pomaže Bog, braći i sestre, nastavljamo da hodočastimo naše svetinje u opštini Trgovište, koja se nalazi na krajnjem jugu Srbije. Udaljenost Trgovišta od Vranja je 50 kilometara. Put nas vodi ka manastiru Preobraženja Gospodnjeg, ušuškanom u podnožju planine iznad Trgovišta. Pomaže Bog, braćo i sestre, nalazimo se u Kozjem dolu, u manastiru Preobraženja Gospodnjeg. Na dan hramovne slave Preobraženja Gospodnjeg, vernici iz Srbije i Makedonije dolaze u ovu svetinju. To je veliki dan za manastir, ali i ceo ovaj kraj. Organizuje se i veliki narodni sabor na livadi ispod manastira, a ceo ovaj događaj je poznat pod imenom Dani Preobraženja u Kozjem dolu. Na 2 km od Trgovišta, u selu Kozji dol, nalazi se crkva zvana Sveto Preobraženje Gospodnje, preko puta planinskog vrha grad na 782 metara nadmorske visine. Prvi pomen Kozjeg dola zabeležen je u Pčinjskom pomeniku iz 14. veka, što svedoči da selo spada u starija naselja ovog kraja. Kozji dol se nalazi u istorijskoj oblasti Gornja Pčinja. Po legendi, u drugoj polovini 18. veka, po doseljavanju dva brata u zapustelo selo, ono je podeljeno na Gornji i Donji Kozji dol. Druga obnova hrama Preobraženja Gospodnjeg datira iz 1835. godine, što je poznato iz zapisa na kamenu današnje crkve. Treća obnova crkve, porta i konaka, otpočela je 2012. godine, a traje i danas trudom monahinje Ksenije i uz pomoć opštine Trgovište, kao i prilozima vernika. Osvećenje obnovljene crkve obavljeno je 22. decembra 2015. godine na dan začeća Svete Ane od strane episkopa Vranjskog gospodina Pahomija. Ova svetinja proglašena je za metoh manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog i do današnjeg dana, kao i u prošlim vekovima, pomaže svojoj pastvi i brine o njoj. Nadamo se da vam se svideo ovaj video kao i svi prethodni. Gledajte nas i dalje jer ćemo sa velikim zadovoljstvom nastaviti svoj rad i snimati svetinje juga. Ukoliko niste zapratili ovaj kanal, uradite to, a mi ćemo se potruditi da popravimo kvalitet i opravdati poverenje. Do sledećeg videa, s Bogom! Namo